Home Minister Amit Shahana Manipur illegal immigrants Bangladesh dagi Myanmar dagi atop lam dagi illegal immigrants me am changak pa yaure na Parliament da House manung da high grab neba adagi amuk 30 days ki deadline pi gi neba loina detect tawgadam ne detain tawgadam ne deport tawgadam ne high gi neba adu gi do ngasi DC me am sina SP me am sina kari thabak tawri ge ba masi tawbra ba dukan thugai raga thona phari do maina kaido boino illegal immigrants ka detect tawre Imphal East ki SP saheb DC saheb adagi West ki SP DC na illegal immigrants mitop kaya nga sibaw find out tawba ngame sigi PR gi matam sida president rule gi matam sida Amit Shah Modi gi PR asigumba BJP gi tawsanaba gi PR sigi matam sida moina illegal immigrants mayam je kayam takthokpa ngamage kayam na phaba ngamage kayam na detect tawba ngamage ba adudi tawde somra si tawraga mayam si thoiba issue kawhan bane ba aduga si pusanjari idi karigino haiba matamda अखोई से लोइन भरम चटल लेबो हुजिक से क्वेश्चन हंगनी हंगीबा मीदुना आंसर खुमोय हुजिक लेबाक सिदा तौरिसे मागी कना कना नो मयाम न ओइना खुमकनी अखोइना सावबना मी अमदा सावगनी वारौबना मी अमना वारौनी हुजे तौनरिसे लेबाक से am लुइबा बीजेपी दा सावरु याबा नते हुजिक बीजेपी ना सावबदा हेना अतोपना सावरक्तोइने अदु असिगुमा मयाम ले अदु असिसे करीगिनो लेबाक सेमदोक से हाइबने अखोइना हंगीबा क्वेश्चन से सिस्टम सिदने ऑथोरिटी दने कंसर्न ऑथोरिटी दुदने आबा अखोइना ngasi कइनो तौरिसे असिगुम मयाम से अखोइ खंगदबने अदो सी पुनमक से अइना टेंशन जरकपदा अखोइना कांग्रेस पार्टी ना सिगी इलेक्शन गी कमीशन दा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा हंगीबा क्वेश्चन खरा मपुंगोइना क्वेश्चन मंगा CCTV footage video footage कइदौबगी कक्थलिनो मदु अखोइदा प्रोवाइड तौ हाइबदा यादिबा करिगिनो अदुगा voter list तो digital ओइना प्रोवाइड तौदबा करिगिनो वेबसाइट अपलोड तौ हाइबा याद्रिबा करिगिनो हाइबना चिंगबा मयाम से मसी आंसर पीबगी महुत्ता मखोइना उल्टा पुल्टा कोई ब्लेम तौरगा थैरगा चटपदुदी अखोइ यारोय हाइबसे मसी यामना मरु ओइबा याम सेंसिटिव ओइबा इशू ने मणिपुर दंगसी इलीगल इमिग्रेंट्स मिटोप मैम चंगझला कांदा मिटोप न मसिंग हेन गिदौरे दि वाबा अदुगी चपचाबा पॉलिसी प्रोग्राम अमता दि लौखत्तबा हाइरिबा मैम सिगी ngaklo ओइननबा कनो तौननबा मैम से मसी अचौबा मदुगी पार्ट अमने हाइबसे आई हाइजरगा अखोइ तौसनरिबा बीजेपी गी लेंगाक सासोन हाइबा तारे लेंगाक सासोन से तौसनबगी लेंगाक सासोन हुरान नलादा पायरखिबा सरकार हुरान नलादा एडमिनिस्ट्रेशन चथबा असिगुम मयाम से मसी सही अनीगा मखाई फारक तौरे मियाम से नत्रा अनि मखाई फारक तौरमनी हुजिक से असिगी मतम सिदैदा मोइना तौरिबा मयाम से प्रजा से तुमिन लेहल्ली से प्रजा न तसेंगना तुमिन लेरिरा नत्रगना प्रजा से वाबा फग्रबगी तुमिन लेरिरा नत्रग प्रजाना हाइमनबदा ताबिरक्तबदगी लेरब्रा नत्रग सिस्टम सिगी असोइब पुनमक्सिदा प्रजा सिसु अखोइ वा हंगबदा करि हाइनि मचिन मेनबिग्रब्रा किहन खंगनग्रब्रा कैदौ बिग्रमनो हाइबसे अखोइ खंगनिंगे अदुना ngasi इमाइबेल मयामना तुमिन लेहिबा सरकार सिना कयम तौरक्तबा MLA BJP गी लेरिबा मयाम सिना करिगुम्बा अमता तौदना लेरिबा मयाम से मसी अखोइ तौगदब थबक मयाम अमु वाली साइडता उपुथ्रोक मयाम अमा करी करी नो ngahaki mitrang jadu gi thabak khara tawsanaraga aikoi miyam da akoi utchairaga tawraga lokhatgadaba step lokhatana tawbase masi manipur praja miyam je kyam kuina wahan gi haibano haibisi ai tabang kim dalak chagi sigi matang da khogi Indian National Congress na koi campaign am khasu chathari khoi vote chori gi against sabe tara khogi campaign am khaksu chathanabagi podang khosle masin ahan be step ni ahan ma move ne haba yo form su thambidi khogi haidi India gi citizens singda मकोगी लेरिबा राइट सिंग से खोगी मतपगी मसेदा थ्रेट अमा लाखपा खकी ओइदुनी खोगी तौरइबा से खोगी मणिपुर दा सुंगारे खोगी इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग ना खोई बॉर्डर लिस्ट लंबा इलेक्शन फाबा लेबमबगी पोर्ट अमुसु लेबनी अदुइ तारदी होल नेशन की ओइना लोखलेबा स्टेप से खोगी अफबा खोंगथांग ने हाबसे प्रजा सिंग ना सु खोई यागन हाबा वफम दुगा लोइने ना खोगी किदंग लावर तौबिरा काने हाची हिरम सिगी मतम थंबिउ हुजिक से पृथ्वी दा United Nations na masak khangba laibak se
195 countries ne aduga UN observer state haidana ani amaga lay akoi hairiba country ani se Cook Islands amsung new haina ani si punjal lakanda both UN member state oiba ama observer state oiba ama ani si punjal laga 197 countries lay hairiba leibak mayam sigi marakta India haiba leibak se prithvi sida khwaidagi world largest democratic country ne hairibne asuyam chawba prithvi punamakna ikai khumnaba ijat sanman taunariba democracy gi akoi phidam ningai oiraba adugumba lamdam amane haidana tawriba leibak sida chathariba democracy gi marumda chathariba mayam se masidi akoi yam kiningai oire aduna masi political party ama magi wa sungat natana Congress ki leader of the opposition Sri Rahul Gandhi na amasung Congress party na asigumba initiative ama lokhalakpa se masi di akoi punamakki leibak praja mipum khuding makki akoi yam aphaba ama oigani na khalle masi democracy chatpa leibak amada election haibase masina soul of the democracy ne haine ba ado election haibase masida changi se karino vote sinatra thawai do happy basi vote sine ba vote to the kanala agano thadhara doise koi mioi basing sinane ba citizen of the country sinane ba sahi tarani pan dagi and above sinane ba la aga thada doise hairiba citizen sing se eligible citizen sing se masi one person one vote ki India ki constitution na phajana piraba adugumba democracy ki phajara principle kaya se masi manghal lakpagi ne ba Congress party na masi di thi da ya de na thi do ba hore se karigino aigi mamal yam laba vote se kana gumba mioi kharana koi misuse tawrokpa adu ebe taragadi aikoi aigi hak punamaksi matpaga chap manadraba ado tardi leibak sida leiriba underprivileged minorities weaker sections of the society mayam khangjadaba complain tawba kenu ngamjadaba aikoi michang sangalejadaba millions and millions of Indians se aikoi makhoi gi right mayam si matpire haidana makhoi gi damakta ne ba ngasi chongthoga Congress party na lepe ise aikoi yam phajabrom da yengadaba ne masi it's not as simply mere allegations amane charge amane haina lawba yaroi masi allegation natte fake and figure ne masi akoi proof ka loina na ne ba Congress ki akoi leader of the opposition Sri Rahul Gandhi na tawrise howbadagi aikoina khangaga lae recently kaidawe chief election commissioner India gi appoint tawba matamda midnight ta khalliba karigino na akoi opposition party myam haigimne ahing nung yaida aikoi huran na la dauna yam hathu na kaidawai no tawgri se haibase midnight move se yam hasty oina tawri se karigino adagi plus karigino scrutiny tawba matamda chana kangon kaya ama bypass tawrami karigino Supreme Court ki constitution na piriba chana kanglon mayam ama adu undermine tawdabra ba handaki Chief Election Commissioner appoint tawkiba khutause yengo free and fair election lehengadaba mayam dugi khwaidagi makko democracy hadi free and fair election na festival of democracy na amarom da celebrate tawnari ne ba puna maksigi yengsangadori ba adugi head oiriba Chief Election Commissioner du appoint tawbada bhaw habijabi tawrabra haibagi chingnaba leire haidana leibak wathok oikhra kandadi makhada leiriba mana cover tawriba system mayam sidi kari phibam oirangani se akoi amtang khandana yengse masi yengbiyo kari gidamakno Chief Election Commissioner selection panel duda Supreme Court ki Chief Justice jaholam dabasi karigino asigumba question mayam lay adagi hujik tawriba pochi karino haba matamda example ga loina na haijage na tadi praja miyam na khoi karino vote ki voter list PO ya de adagi voter list he na panjhalam de Manipur gi irang marak sida Congress ngawra male
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ thoroughly understand ꯇꯧꯗꯕ some section ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯎꯠꯇꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯡꯀꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯃꯍꯥꯗꯦꯕꯄꯨꯔꯥ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯄꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯒꯔ ꯄꯤꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯗꯦꯇꯥꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝꯋꯦꯌꯔ ꯀꯥꯏꯗꯩꯅꯣ ꯁꯦꯝꯗꯟ ꯁꯥꯖꯜꯂꯨꯔꯒ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯨꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤ 11,965 ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯗꯨꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯚꯣꯇꯔꯁ ꯈꯛꯇꯗ 11,965 ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯧꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯞꯆꯟꯕ invalid address ꯍꯥꯞꯆꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ 40,009 voters ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯈꯤꯠꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯣꯛ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇꯨꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯊꯤꯔꯨꯔꯤꯅꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯍꯪꯉꯨꯔꯤꯅꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯣꯜꯁꯤꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯁꯨꯛ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯤ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯪꯀꯥꯟꯗ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯚꯦꯂꯤꯗ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇ 40,009 ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ vug voters in single address one bedded room amada hamung amtang thaba ka single room amada mi yankhai lei haijibo yabra mi humpu leirami si yabra ba si yong vug voters in single address amakhakta particular house number amada adumaina tawra leisalamba mi masingse kayano hai matamda 10,452 neba gyam sathigrage si अदे अमुक इनवैलिड फोटोस चानदबा फोटो यावबो यावदबो ब्लर्ड ओइबो ओइदबो कनानो सु खंगदबा तसेंग न मीदो थिदो ओरकांदा अदुरा हंगा कांदा सु ओइरमदबा ngरang नहन नेशनल मीडिया मयामदा अखोई टाइम्स नाउ ना अदगी एनडीटीवी ना चटलकांदा इंडिया टुडे नगा अखोई राहुल गांधी ना हाइसि चुम्बरा येंगोरकांदा चुममेदना ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯔꯦꯟꯇ ꯂꯩꯖꯕꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯐꯣꯇꯣꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯎꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ 4,132 ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ misuse of form number 6 form number 6 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ anyone who attained the age of 18 or above to enroll as a new voter oiba yai natraga adugi marakta leibadu oiba yai moi gaise eligible voter nauna oirakpa mayam singse masigi form se kayamatik sathina moina lana sizanaramge haba matamda form number 6 misuse tawrambasina 33,692 neba total hairiba particular constituency sida moina huralamiba vote masing sina lakh amaga chani yankhai neba 1,250 votes. Ralamine. Sisu exhaustive moy. Masi apang bada tower doing. Si tip of the iceberg oy doing. Mane. Masi yongo. Si akoina haijan boy taragadi hairi banga si platform sida karigumba aina huji haijan lam boy taragadi Rahul Gandhi na haijan lam boy taragadi akoi plab jail lai roidra se. Khudakta isiai na khoji phada na pundna koi jail lai roidra. Masi moina piba manually oina moina pirakpado adugi data mayam dudagi akoina study tawraga thira kanda kaino tawrubaneba si phangakpa mayam duneba mayam namu sida question ama laani adudi noi asi khang taragadi karigino tha taruki manungda tahodri sena no tha taruki manungda tahodaba natte si nainabada akoi tha taruk hena changreba si research tawbada si kama pek thaline bundle che mayam du noi ubiramgani voter list ki mayam do adu mayam du study tawbada koi 6 months hena changthokhreba adu changdana ba within a very short span of time akoi masi mayam se research tawba loina na ba akoi na kari demand tawe electronic data demand tawbane ba masi yade ba election commission of india na masi miyam gi property ne si national property ne ba voter gi list se akoi digital india ne haidai ne ngasi akoi bjp sason sina digital india gi matam sida
electronic voter list piyo website ta hapkat piyo haibada yadri si kari gino masi kari aronba kari asoiba tobagino ba masi achaw question namne ba asi punamaksi yenga kanda akoina demand tawjabadi kari no har kanda yamna transparent oiba adugumba accountability ama darkar oiba hujikse transparency darkar lai accountability darkar lai hujikse ado bije akoina question na Congress party na hangiba question na Election Commission of India da hang maneba pau khum na BJP oina pi lai reba who are they to answer the questions of Congress party aikoina sine akoi society da ngasi akoin tawrise sarkar da chaido ba akoina system gi asoi basida lengak sida sawgada ba nak yete kana no left hand right hand mayam chino ina khumakada ba moin oina sarkar gi role lawri ba adumaina chap manana Election Commission of India da hangiba question che karigino ba BJP na khumai se adu fake ne false allegation ne Rahul Gandhi ngaure Congress ngaure hai se karigino ba akoina lakningi point di sineda Election Commission of India na answer tawgadabane ba BJP na maduda answer tawrakpagi right laite ba ado ita di Election Commission of India se BJP gi magi lanai agent la hang ani ba mai makhada leibra hair ani ba independent body ama constitutional body ama bu makoina adumaina khut thingjellaga mogi khuchabi dawna sananingba moongda sanarak taragadi every government ki leiriba machineries institution functionaries khuding makse mogi pocket ta hapsallaga mogi lanai property dawna national property national assets mayam sibo moina season naraga power gi damakta adumaina misuse tor pataragadi democracy gi wahan to kadai ja chatkrani democracy chatpa leiba amada ngasi democracy gi principles punamakto provision punamakto kangkhong chairak padaine ngasi manipur prajana chahi ani makhai khoi kham thengna wari se ai sumain thamjage amda kogi India se democracy chatpa akhoi leiba amne du democracy se mapung fana khoi chanaribra khogi praja single right se khogi sijina fam chana sijina ribra bsti questionable oba adum oraga laibani khogi chakiba election sings da khogi fully khogi muscle power money power sijina bagi possible bak laikrabani maramaduna khogi democracy gi khogi masana masagi khoi mihut khanja bagi pot se dumak leitabagi pot am khak haiba tare am se lei mase dumak thengnaraga sulabane ani subar Congress ke sate ki siamna kana sohana video khogi local by steps in whole nation gi ne shu habi adu Manipur dadi Manipur gi hekta pusan lakpagi pot am khak salak pai tare khoi Manipur da so sugumba fact voters sin se yamna lei hai tare du tardi har by steps in se khoi Manipur da su election se khogi chai amamu ta ngarabani na khogi hariba sigi khongthang khogi thiga laiba kholiba mayam se khoi Manipur da su yamna ma tangai fade haina lawe aduna Manipur gi su hai tare sigim bagi steps se lokhalak da bagi khogi Congress ke side gi su khogi pot lei braduga hariba Tauraiba lokhalaiba khoi Congress ki leader of opposition lokhalaiba steps sing se khogi hoji fob ki wana de khogi masigi chap chapa pakhum se isia gi sate gi ju phong dorok pasul laite adu tardi makata ba step se kai lokhat pagi plan le bi ka bai thamini aina aroi bagi round se da thamning ba se sine akoi se ngasi gi topic se amna election Rahul Gandhi Narendra Modi BJP Congress haina ai adom da chalhaningde yes yamna phajaba leibak sigi yam kanaba adugumba wonderful initiative amane akoi Congress party na local libase masi Manipur gi su saruk yauri bane yes BJP na leibak ti yam nungsi haraga leibak ki khanbi badi yam saraga leibak thugai na ba leibak mangna na ba machak mayam amane ba moina chathari ba thabak se aduna leibak sengna nungsiragadi aikoi BJP na sigumba aswoiba aran ba mayam se masi lep kadabane haibadune aikoi Congress party na tapna local aiba step mayam se masi sarkar sina hek haurak padagi Manipur da haijarage ne ai Manipur gi context da 2017 da aikoi gi Kunipan ne Congress party na sit Kunipan karaga moi kunga mathoi nadra kun mathoi ka ba moina sarkar sem grim ne yong tawri se ar dai haurabne ba khuran ba je
हुरान बहाय बसे ताबदा फजदबदी ओरम बयाय अदुबो मोइना तौरीदो हुरान ब कौबनिना अदुम लैंग्वेज तो अदु नत्रदे अतोप लैतब अदुना हुरालगा सरकार सेमगिबा सुपनम सासोंदा नंफू सासोंदा सरकार सेमगा लाकपा पालखिबा सरकार ने बीजेपी सरकार से अदुना हौजिक हौजिक अखोइदी ममांगी तामदा मागी श्री बीरेन लुचिंग बीजेपी सरकार से मागी सेकेंड टार्म सिफाव अखोइदी कमदौना सेमगिबा सरकार नो हाइबसे अखोइ तुम चिंगनरगा प्रजा मियाम जिना तुम लैगिबनेबा मियाम नदी कांग्रेस पामदना कांग्रेस याददना बीजेपी दा मैंडेट पीबने का हाइने नो क्वेश्चन अदुम लैरिबने हुजिफा ईवीएम सि मोइना फजना टेम्पर तौरे अदु तौरेना चांदेल दा करी तौगी टेक्नोपल दा करी तौगी वाचेट नपगा कार्डबोर्ड नपसलगा बीजेपी गी नंभम जगा तो खक्त नत्रबा हांगहलगा थममिदो अतोपना लोइना मेंझलगा डेडिकेटेड वोटिंग मशीन अदु यंगो अदु दगी हौरगा ईवीएम सिदगी अमुक कैनो तौरगा लाखिबनेबा ngasina ECI दा अमुक क्वेश्चन लाअबनेबा मागी इंटीग्रिटी सिदा यंगो इंस्टीट्यूशन मैम से फजारबा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन मैम से ऑटोनोमस बॉडी मैम से मसीदी बीजेपी ना पूरा हाईजेक तौरगा कमजा तौरगा मसीदी मोगी पॉकेट हापचलगा तौरे सिजनरेबा मोगी लनाई एजेंसी दौना अदुना सी पुसल्ला इसी मसीगी स्टेप लौखला इसी करिगिनो हार कांदा लेबाक कन्नना बनेबा मणिपुर कन्नना बनेबा महाराष्ट्र दा यूपी बिहार की राजस्थान की मध्य प्रदेश की गांगीबा मयाम दो कर्नाटक की गांगीबा मयाम दो इरेचा इरेबाग इरमदम की प्रजा मियाम सिना मपालम की वारी तौरकनो तानिंगदे हारम बयायबा एकोई मणिपुर की सु यावरिमने मोगी वारी दो तारोय से बहुजिक मपालम की राजस्थान की महाराष्ट्र की बिहार की वारी तारोय से बहुजिक बट सिगी सेम थिंग से एकोई मणिपुर दा सु अप्लाई तौरिमने अदुना से एकोई पुनमक किने हाइबसे अहामदा एकोई खंगमिनसे मिटोप यादबगी मिटोप खंदोकपगी वादी यामना नुंगसीना अखोई ngangnariba ngasi illegal immigrants की matangda अदो कदाई कदाई दैनो voter मैम फेक voter आई कार्ड मैम पाइसलंबगी वादी नोंगमत कनो तौदे अदो अखोइना सीदा illegal immigrants लाउरगा यारोएबा कांग्रेस पार्टी ना लौखलइबा ngasi स्टेप राहुल गांधी ना लौखलइबा स्टेप से मसीना सी पुनमक से कवर तौरिनेबा सिना अखोई मणिपुर की अचौबा ngaklau mo oi hogodoribne haibase masi akhoi khanggadabne haibane da yengo 2024 की इलेक्शन si so kaino gi MP की इलेक्शन si so kaidogi ge hai matamda BJP na power da lakna na bagi damakta Modi only needed 25 seats to be in power ne adugi seat kun manga do phangna na nampu sapu da moina hairiba process myam arana hui myam si tawrambo oi taragadi masi achoba question natabra they only needed 25 seats to be in power neba adoi tardi sigi seat kun manga si phangnana ba mafam kharada loina tawraga sumain tawraga moina sarkar paibo oramadi handaki sarkar ku paise aduna BJP na sarkar paira so akoi moi gi sarkar se respect tawde haininge karigi hurana lada tawrabra haibagi question ama chauna leibanina aduna moidi मपालम की वांगांद्रगसु मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट येंगाकांदा मोइना हुरालगा नंफू सासोंदा तौरगा लाखिबा मयामसिना अखोई बीजेपी दा थाजब सुंगै लैतेबा अदुना असिगुम्बा मयामसे अखोई येंगो मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट आई कैनोमतंग हाइजगेबा हुजिकसि हानागी चीफ सेक्रेटरी हुजिक ओइरिबा सिगी ममांगिदो मिंग पंद्रगसु को माकना करी हाइगी इलीगल सॉरी IDP सिंसे ममांगी मणिपुर की फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ना मणिपुर की इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन मयाम से मसी करी हाइगी जुलाई था फावबगी मनुंगदा पुलप मयुम मकैदा हंजल हन्नबा होनरगनी न हायरगा इक्वान कानदना मा ट्रांसफर चटखरेबा मणिपुर की याइफनब ngang मणिपुर दा लाकपा सेंटर ना थारकपा खुदिंगमक से मणिपुर की प्रजा की मरमदा कैनोमा हेक ngangbada हानागी ममांगी गवर्नर सो अदुम चटखरिदुनेबा चीफ सेक्रेटरी सो दुम पाई खंगहौदेबा मस्वाई से अखोय याम चावना क्वेश्चन अम लैरेबा अदो तारदी लाकनिंगी पॉइंट से लोइना मरी लैनबने को आइना थमजरी पोचे लोइना मक्सी अखोय हाइजेक तौरबरा मोइना लोइना सानारबरा सिने वहंग से लाखदोइ से अदो येंगो यामना लुरबा असिगुम्बा टाइमिंग सिदैदा कैदौगे हाइबा मतमदा सिदा हौजिकपु दुकान थुगाय मतमलो मार्केट थुगाइबा मतमलो हुजिकपु दुकान थुगाइबा युम थुगाइबा मार्केट थुगाइबा मतमलाबा आई क्वेश्चन का हंगनिंगेबा
Manipur gi governor na panba governor gi government hai tare ne masidaida kari moina tawrisi yango IDP gi wari kaw re miyam se BJP gi tactics amkhak layeba moina divert tactics amkhak miyam sigi wakhalon sidagi mangda tariba immediate step immediate responsibility akoina hujik the utmost need of the hour se karino harkanda akoi internally displaced people mayam sina magi masagi mayumda maramdamda hanjal hanba asi hotna base amasung free movement lehenna ba hotna base masi loin kauhan greba free movement hairiba bazar thugairiba dukan thugairiba market thugairiba DC masado DC saheb mayam do DC singsi kaidauge ha matamda moi masa bausi periphery duda mana koliba magi jurisdiction makhada leiba district to gi boundary periphery duda ma sinba thungna chatpa ngam na teba outer gi akoi inner gi MP Dr Bimol akoi jamna Bisenpur da ada chatlu baduda yagi drib du ne DC masa chatpa ngam drib du ne sigumba mayam se akoi kaw thokna na ba BJP na kaidauri yam phai ka hayal laga hujiksi thabak leirakta badawna miyam asuk wana raba matam sida phatte habna te thabak to phai han akon step by step lakada ba haibam leireba ko tawgada ba immediate step si karino free movement lehen gada ba tawde relief camp ta leiriba mi miyam si masa gi mayumda hanjal hanana ba hotna deba DC masana kari haigi ai hanjal hanba ngam hodre hotna hanba ngam hodre apologize story mayam da hiyango ado asomda dukan kana thugairi market thugairi mayam si yengo ba huje si tawrakanda Manipur praja miyam da thamoi da waramba adagi question tawnaramba akoi mangda tariba issue mayam se ngak thaido aline yengo akoi ngasi gi numit kharni sidagi akoi eviction gi thabak si hek haurak padagi na ngasi phawbada akoi lebak sida kari wari sanagre amta sanagi dramne huje major topic major issue amta leitabadawna tuminna leigrabne hujik se masi yengbiyo ba eviction se market sibu town sibu market si valley da khata leibra eviction si valley da khata tawri kari gino sidane aina question am lakto singa sai du loin mari leine haijai se eviction si chingi lamda eviction tawdi kari gino chingi lamda di chingi district di market leitabra bazar chau chau leiri myam sidi moi gi di chap chana sabra moi da di encroachers leitabra adu da di kaido ba eviction tawdrino masi swaida valley da khakta ngamba valley gi ningthoin tawba swaida tawrisi karigino si eviction se ado eviction da yamna thona phabiri ba dukan hendok pada beranda hendok pada kari kauge matai do footpath ta henjalakpa duda adu thugaina bo hotnari ba deputy commissioner mayam SP saheb mayam do DC SP mayam do si illegal immigrants ke am tak thok pangam Home Minister Amit Shahana Manipur da illegal immigrants Bangladesh tagi Myanmar dagi atop lam dagi illegal immigrants me am changak pa yaure na parliament da house manung da high grab neba adagi amuk 30 days ki deadline pi gibne ba loina detect tawgadam ne detain tawgadam ne deport tawgadam ne high gibne ba adu gi do ngasi DC me am sina SP me am sina kari thabak tawri ge ba masi tawbra ba dukan thugai raga thona phari do maina kaido boino illegal immigrants ka detect tawre Imphal East ki SP saheb DC saheb adagi West ki SP DC na illegal immigrants mitop kaya ngasi pau find out tawba ngamme sigi PR gi matam sida president rule gi matam sida Amit Shah Modi gi PR asigumba BJP gi tawsanaba gi PR sigi matam sida moina illegal immigrants mayam je kayam takthok pangamage kayam na phaba ngamage kayam na detect tawba ngamage ba adudi tawde somna si tawraga mayam si thoiba issue kawhan bane ba aduga si pusanjari idi karigino haiba matamda akhoi se loina baram jadal ba hujik se question hangani hangiba miduna answer khumoi hujik leibak sida tawrisi magi kana no mayam na oina khumakani akhoi sawbana mi amada sawgani warau mi amana warauni hujik tawnari se leibak si am luiba BJP da sawu ya bana te hujik BJP na sawda hena atopana sawrak toine adu asiguma mayam le adu asise karigino
लेबाक सेमदोक से हाइबने अखोइना हंगीबा क्वेश्चन से सिस्टम सिदने ऑथोरिटी दने कंसर्न ऑथोरिटी दुदने अब अखोइना ngasi कइनो तौरिसे असिगुम मयाम से अखोइ खंगदबने अदो सी पुनमक्सी अइना टेंशन जरकपदा अखोइना कांग्रेस पार्टी ना सिगी इलेक्शन गी कमीशन दा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा हंगीबा क्वेश्चन खरा मपुंगोइना क्वेश्चन मंगा सीसीटीवी फुटेज वीडियो फुटेज कइदौबगी कक्थलिनो मदु अखोइदा प्रोवाइड तौ हाइबदा यादेबा करिगिनो अदुगा वोटर लिस्ट तो डिजिटल ओइना प्रोवाइड तौदबा करिगिनो वेबसाइट अपलोड तौ हाइबा याद्रिबा करिगिनो हाइबना चिंगबा मयाम से मसी आंसर पीबगी महुत्ता मखोइना उल्टा पुल्टा कोई ब्लेम तौरगा थैरगा चटपदुदी कोई यारोय हाइबसे मसी यामना मरु ओइबा याम सेंसिटिव ओइबा इशूने मणिपुर दंगसी इलीगल इमिग्रेंट्स मिटोप म्याम चंगझला कांदा मिटोप न मसिंग हेनगी दौरे दी वाबा अदुगी चपचाबा पॉलिसी प्रोग्राम अमता दि लौखत्तबा हाइरिबा म्याम सिगी ngaklo ओइननबा कनो तौननबा म्याम से मसी अचौबा मदुगी पार्ट अमने हाइबसे आई हाइजरगा अखोई तौसन्नरिबा बीजेपी की लेंगाक सासोन हाइबा तारे लेंगाक सासोन से तौसन्नबगी लेंगाक सासोन हुरान नलादा पायरखिबा सरकार हुरान नलादा एडमिनिस्ट्रेशन चथबा असिगुम मयाम से मसी सही अनीगा मखाई फारक तौरे मियाम से नत्रा अनि मखाई फारक तौरमनी हुजिक से असिगी मतम सिदैदा मोइना तौरिबा मयाम से प्रजा से तुमिन लेहल्ली से प्रजा न तसेंगना तुमिन लेरिरा नत्रगना प्रजा से वाबा फग्रबगी तुमिन लेरिरा नत्रग प्रजा ना हाइमनबदा ताबिरक्तबदगी लेरब्रा नत्रग सिस्टम सिगी असोइबा पुनमक्सिदा प्रजा सिसु अखोइ वा हंगबदा करि हाइनि मचिन मेनबिग्रब्रा किहन खंगनग्रब्रा कैदौ बिग्रमनो हाइबसे अखोइ खंगनिंगे अदुना ngasi इमाइबेल मयामना तुमिन लेहिबा सरकार सिना कयम तौरक्तबा एमएलए बीजेपी की लेरिबा मयाम सिना करिगुंबा अमता तौदना लेरिबा मयाम से मसी अखोइ तौगदब थबक मयाम अम वाली साइडता उपुथ्रोक मयाम अमा करी नो ngahaki mitrang jadu gi thaba khara tausanaraga aikoi miyam da akoi utchairaga tawraga lokhatgadaba step lokhatana tawbase masi manipur praja miyam je kayam kuina wahan gi haibano haibisi ai sumaina hangjagi okay am nungai se dam kinam san thambi khre okay